ni saa cia bilingi wa mauvo. Watinda ata muna mwasesia wa Motongoi TV na yukwate wakanani wethi wana muthenya wa kwa ilani na ukethia na udhocha tu manithie nthini wa bilingi wa mauvo mwendoni wa saa 3:30 na ane kati wa mauvo ala tukumbanisye ala tukumbanisye ni vamwe na munini wa Spika Masaku Steven Nzue kuweta kuyanana na mbunge ya Senate. Spika kiusiana vingite mbunge atatiye mitalatala. Gen Z ndeke aimwa ni President William Ruto aitia mwika wa Gen Z uwekeo. Musi umwe kuma ndongu ni Masamo Chengu Masumba kwenda kutethewa kuthika ithewo ulawe kalite mmochari mwayumwe. Na serikali ya kaunti ya Masaku kuisilamu vya wa Malelu kwathana kuseuvya Malelu enenthi mayendeka kusuvya milati ya serikali bilingi wa mauvo. Ni na udhocha Sharon Dinda nwa kunethesea kunengelelia mauvo kwanzia ya meko ni Tawabeti wa Mwania. Tuyambililia mauvo maituni kana munini wa Spika na ndongo ya la aingi mbungeni ya kaunti ya Masaku Steven Nzue Mwanthi na Nicholas Nzioka ni maelesia kana kuyanana na mbunge ya Senate. Spika wa mbunge ya Masaku avungie mbunge ya kaunti ya Masaku watati mitalatala na mawalanyo alama ilite ingi LA ni maelesia kana nimekuatia mawendekethio onde ala mananenga niwe mbungeni ya Senate vate kutia ona umwe. Daniel Mwongela na mauvoa. Munini wa Spika Steven Nzue Mwanthi na va mbungeni ya kaunti ya Masaku ni walesekana nthini wa kikalo cha Senate muthani wayo ni kumbukie makosa me kivuthanio ala methitwe maitwaigwa ni Spika wa mbunge ya Masaku. Kwa kuwa zindu tuinena te Spika bano bete na bano bete sene zo zendia ni siumelilie kindu chambe wandai na watho na ndena watho wa kubinga mbunge ewe kana aibunga ayasya ngabingwe langenda ndo abinge na sia niwe munene na ngabingwe langenda ndena watho su namba ambe na Senate ni confirming kana chune chawo no na sisi kwa ndo maundu maili tondo Senate dina recommendations ya pesa ndo mingila yeki including resumption ya mbunge with a special sitting pesi ndingi ya ilaiti pamwe na kwasia ochucha kwasia mbunge ya bingwe etpata atiwe meo nondo ne recommendation ondo to kwatia recommendation ni ya special sitting yethe wayoko nazo recommendation isu ingino to kwatia nikenda withie ni tathambia ataile maundu ma mbunge nondo asenyo muno kweua atasia akulwe security measures ilo take it na zo issues ni cia members ma assembly me kundini atasia ni wongeli lokuta wa mbunge izu nizo like ni competence tukise kuweta wethi asa ingi no usani wela wase no ngele ile ashimiwa kuta mbunge we maani shata pandu ba kumanda nzia ile se andu matonda kuthengea na makanena nia una wesembo kathi kwako kuta yusi ndio izu nizo tukweta ni competence na ningi ni asa mwene ndio Masaku ni wethu case yeyo na no mamie ula wethitwe inena ugo kana lo no kwenda kwikanesa no ni kitumini chu volandongo yala aingi mbungeni ya kaunti ya Masaku Nicholas Nzioka waelekana mawendekethio nthe ala manenga niwe mbunge wa Senate nimekwatiwa wate umwe utiwa netina kindu chambe ni kana Senate ni tuyo kana Speaker wa mbunge ya Masaku abingie mbunge ate ya mwao na kwa okila tunatinda to yasia ni watulile mwao Senate ni confirmie na chakeli ewa ona kubingwa kwake kwa mbunge kile nguklimwekie ni wa lift suspension ya sitting onayo ni utulite mwao nondo penza mala isama yeta wa county assembly service board ni mo mana make a decision yesu nayo Senate yasia onayo ikasibu ndina mwana onomwe wa kuinterfere na kalenda ya mbunge na kwa Senate umeotuo kana ni lazima akonvene special sitting within matuku muonza akwata balua wa Senate
na ai convene special sitting yesu no tabiwe ni senate na me convene weka ni lazima ai involve leadership ya mbunge, ilani majority leader, ilani deputy speaker, minority leader, deputy whip, majority whip, minority whip na deputies maito onde. Kwa hiyo tuyetele speaker tutabye kana no kwatie balwa wa senate na Twitter indi twambe iwa na muthenya wa special sitting nituonete mala maingi aye ndo make decisions kana aitwa sindu cia mbunge weka na omwe yao muya mbingi inena ubo wa public participation, ni kunena ubo wa concurrence, ni kunena ubo wa consultation. Kwa hiyo ebundesie ku Twitter nondo na ndo tuyanyube twindongo isia mbunge decision ilo kwenda tu mautu walo kwenda kutwa idho netu kesa idha nitwahusishwa. Daniela Mwankela, Mutongwe TV, kuma mbungeni ya kaunti ya Masako. President William Ruto niwete wekio kwa mwika Gen-Z alamethite mateo mwetikilia kuveva kumana na mauvaluku maki utongoi na uthukumi kukukula kungi watambukisia nthi motu ya Tanzania ila chumwane kivitu na makwatie na kumekia mbini amwema teteima aki sia enenthi kuma vandhi ya Kenya na kusia angi aingi mevo ateti maitambuka ndhisu. President Ruto hainene amboyane si mwanya sia kila mwaka sia bunge ni wende ya na kululumilia utongoi wake ni wailete ukwati na sekta sia vata sia serikali ho yuni lungalite ki uthukumi. Indio na uyo vo uneni uwa president uinendanya na maundu mailie kuyanduani ukunikili wa ikunti ya Tifa uyonania kilungu cha miongo moja ni 5 yulua yana cha enendi meweta nthi yende yenai na ngalama ya yulu ya mekalile ni moya moito kwa makili ma enendi. Benjamin Mwaka na ilivoti. President William Ruto atongweze chathi jambo ya kwa yumekela chato wa mwaka ni mwevailo ni watumia hivyo ye kukathi otongwe wake aiweta ungua miaka ile vena usia wa mweneno wa kuoneka ukwati wa mwenende na uchumi wa nthi watasio ndeo yusie sawa na wana sekta mbingi ta uiti uemi na kisomo ho yunisia lungalile na utongoi wa nthi ni mulumu uvalukani na kelele mwingi ula withitwe uyono iwene nthi ni atitimolei. We are all enjoined to support the government of Kenya as it continues to make deliberate and sustained efforts to ease the cost of living for the citizens, manage public debt responsibly. I want to thank the people of this great nation, Kenyans, who wake up early, sleep late, work in our farms, work in our factories, work in offices. Many people who commit their talents, their energy, their expertise to get Kenya moving. Because of them, our economy today is different from what it was a few years ago. And so we can count as a blessing that God has healed our economy. President vamwe na ndongo ikivuthukanio cha thini kiini sialumililia vatwangwatanio katetwa ine nthi na silikali ingi President William Ruto niwesa kwitia wekio kwa mwika Gen-Z na nthi mutu ita Tanzania kwa mavitio na amwe la methiwa matumita ngwatanio ya kiuthukumi itaendea kwa umwe. As much as we agree with the need for us to reconcile and build relationship with our children, we respectively request our children also to realize that there is a role we can play. I want to ask us as a nation, as a people, to work together, to do less of finding fault and to do more of building bridges that can make us even a greater nation. Our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. To our children, if there is any misstep, we apologize.
Na onakuchika President William Ruto athana itu ya mausio ma utongoi wake ukunikeliwa yume tukwe kundi ya tifa wionanya sula nthuku ya maoni mainenthi kukonya uchumi na ukwati wo no kilungu cha 14 ulwa na meweta nthi yendenesa na onakuchika President William Ruto nwaende amboyani ikuthingilila mvato wa ngwatanio serikali mpya broad-based ndino ukunikeliwa wa tifa nionekana kwithwa ilembetani ya ukambani yumbanite kuendelea kuneana na unyanyo wa President William Ruto na mutongo wa ODM Raila Odinga uleyo wifika kilungu cha miongo 75 ulwayana Telefoti ya vilingwa mauvonye nitawa Benjamin Mwaka Musi umwe kuma utuine wa Ndonguni sublocation ya Masamo cha wodini ya Ngoma Sombani kauntini ya Makueni niweka ilando mango ya ula ukutethe sia kuivangala maasia kuthika ithewo ula mwe wake withi twe ukwamite nyumbani ya kusuvia miyaku hospitalini wa Kilomena Sing Om kauntini su kwa mbewa mwayu amwe maando mamosi usuma inena na kamemekane maweta kanaiti na wa ithewo kwitwa ni matwaiwe kotini ni mwene nthi umwe aitetakana kireka kila methitwe matuye kumu mwakani wa 1997 ni chake na mailite kuthama na kumantha otuo kondo kongi ondolo manengete uito munene wa thayo mulinge na ilivoti ni wakaratoka vinane kala mando mamusio matembelea nomba ya kusuvia meya kwa Kilomena Sing Om kuisha mwiwa mwendo wa Christopher Ndetei uloithite nombani kuma matuku 23 mamwe movitu tuna wake kotiwa ne thayo na siyeta wa Florence Ndetei na no kava nina thina wa museo kwa etiwe matuku 23 mwi wa kana na kuko vikono mungi mwakiali na chikwenda kwa nenda tumuthike Florence Ndetei ula ni mkwamruti yetu ulese kilingisi cha mbisi yetu na mundu mwako isito David Katole kuyumile tuna wakiko cha mume wake na kuwatakana na wamwana kitheka cha mbewa ikakenda kila musiusi withito yikala kuma mwakani wangilio mama na kenda na miongo kenda na muonza mbiki ya dhache kwa ni kotini kotilolo na mango mese kuthika mwenda uo kithekane kiumbiki ya mwini wake ndele kuwa ni yeu hikethukiwa oitina wachu mwake mutumetwa lakini kala netuye wethi ave mundu ni kwenda mbona nende ni munemu na wezia ni waete thina muno kwa tesia mathiko na netuthikiie vandu atutwa kotini asiakithe kani chake na tuikatike museva mayona mwenda wolo minete kwekalate muthike kwa moyo no kuselewa kuthikwa andu ama musi malasimikie kumuthika kwa mwana inya wake wodini ya Masongalene kauntini ya Makueni bala kumana na ukwati wa munini maendea kutha maundu meuthika mwendwa uo chambeke kumana na thiola matoito nombani iya kusuvia meyaku vamuna ngalama ingi sia kuungamia mathiko mundu kupikia no mundu ya mocharipi aiso muthika na ibili endelee na utuwe meya ukeja ni watu ikatamuyo vitu ta family ayugo tu kie baba wa ulo tu dikisa no lo tu lele tukulote dole to note ya tumutike tutike to vitu ndo pokie baba mpaka kwa ni kwa singola kukanisa na kitaka ni kwa ni ato mpaka mwi wake enda na ibita family to na tietela mpaka mwi wake enda mwi mochari to manda ni plan bitu ikata tumutike bala maelezeta makunikite muno kumana na kimenda ndo mango sio lokulekela kati kumaunga miangalama kuthika mwendo wo mbewa kutethiwa kukwata aki ya kitheka kiucho kila meweta meketa kuvenwa mwana nyano na tuye nunu dio muthika nunu dio tonya kana to muthika nunu konsi na kumavu tuina atakanata ni kilango voya ni voya mundu wango ndeu yolau andevye ozape mungu kono ndevye andevye nitono tikete wasiana nundu ona yuko na ndio mwani kuungama tuna thina munge muno nundu tutena leu tutena chao na siana omundu ina thukuru ni pale siana aethe ni maungamie mawiani na wewe saidia ningu ya kemu hiyo muito kwa yuthi no suwa kiveka na wono ngwenda na zai batoneka
o niteze wendone kono balando na kweza ndisubi ya fiana ilanetiyo. Mutongoi TV kumemali kaunti ya Makueni. Nyenetoa Mulei Mulinge. Twitanisiana mwovoso nikana kwa iliandambo kakisioni cha Mbondone kangundo ya kati yu serikali ya kaunti ya Masakuni vaniye kutungia na kulinda itwigwila itilani telelo kisioni ki huo mbulwa ni ofisa munene muvyane wa Ukuina Malelo kaunti ya Masako Mike Senga ula kwanzia ya simu wasongea maunyungu nisio maenenthi kuma kisioni ki alamethi twe na ivinda yumu kutumia lelo mevo amanyiwa maskulu wa musingi wa Mbondoni. Senga ingine wakulia nenthi kwende ya kusuvia milati na mawithi ululoko vate kwete wanangiko. Ayadhana kana movia wa Malelo kaunti ino ya Masako no dhinikia Malelo onde ala manangiko boni motesia na mahuvo. Nenda uweta kana serikali kitoko maana mitalatala next ndeti waweti kana sindu ile kwenda sikwe terms of matweku na Malelo ni sikwe na nikwe enende mava maiweta kana wendio ni kulingelo twekwe na kwele lwenze ano kana matonyethi wana ndambuka sia kwela na muno kwesiana nini sia skula sia slava na nembu iso munene vindani ya mbua kana enende metleta va masane motuko na ngima vingezika ila mena ndambuka sia vatata meutumia metoka ta Geoffrey Modeni nienda unene twikuye otwende no withie uthukumyulo nene wana uthukumwa ni wa Malelo ala manene lakini nziata ino siekwo mashinani okithia iyo shungulekewa ni cia ingino iwe na nicio tondu mwaito wabikia kunena tweyewe misini tweyewe reserve kwou nziata ino pa ni uthelelo president pa ni uthelelo ngavana webinda yukite no ithe athelela ba itwikune othi kwou ciana yetha cimbui na yetha ciciciekaniata kwou twikula cia ngavana wabina akone weosu no kithia tiba beboka mukathiuka ni kundu kwingi kwina cio na Malelo manangiku na cindu mbingi cia na maima mwe andu mekiwe mailetha me malinde mawe acu etha ni batoneka ngavana akateria weosu withia ni ucio nundu babe ciana cia ba Mbondoni na ciisilava na ile ciuko cia ndikava ciana mbingi ni kwata cietha igambia uthauka iona ta cio uthauka muvila na ni cio iluta ni cio ndika baluka ba na iwi zika baluka buwe gatulika ku asala ni kwao tikwa musii na mwalimu kwa witu kuzie mandhondo zi kwa zise ubwe ibo twisila ibo ciana zitu ciisila na twetha nthina munene mundu ona ila tuwaitia alama kilila aba umete ngale kwa yenge metha na thina twikulia kwa ofisi wa governor we madam etha nutona kwa ndaya cionthe utona uko tutsovisie etwikuye thi ona kalelwa kako kite thi twikune ni kathuku nundu ithitu yitona no tunanganie no tunakwatanie watumea wana kema ba alame ba pakuve na twikuye tunakoka okamiti ona ni aziala na iku ona nengu report yesu na wazia no uko tusovisie atyo twetele ugo tusovisie tuyukuia kwanda yazionde utona utumando moga matusovisie thiko twena maundu maingi akazu ofisa Mike Senga ni wende na makulia nende kuendea na usuvia milati yonde ila hete tukuwa kuondwa umatethia na muno kuisuvia na uvetanga idhanga dhimbusini kindo laki etaona ngikuwa Malelu kana utemi wa miti katuwa madhinange lama tuwanyo tumuothi luloko manangika na kutie nende dhinani lakini otu endo tuthia nende nundu beandu mekwananga lelo na makananga magwithi luloko nundu okuwa kithanga twimea market want nundu yu tuitindane ya usemba ni ana usumbuana nundu wa sindu isu tuenda mebio kana Malelo na mawiti loko mebwe masio matwiku alama ile usobwa na meusobwa na nime usobwa this financial year serikali dokoma na mitalatala na budget na work plan ila jibo na for sure either or midene ile ukite ni mukwambia kuona mobilization ya sinu ile sidi mobilize twe siambia kwetwa ba material ni kana uyosubo kumeke no yaila na kindu kiume ukule cha matwiku nikiuthela once and for all kaundi ni ya Masako kumaka ngundu wakatenye ni toboni mute
Ekali makanyonyo ila ikilioni bunge cha Kitwiruro ni maelesia kimakocho yulu wa kutiwa itina ndini wa wosanya wa mawoni yulu wa kuambiwa kwa mulati wa indo wa B-Float ula wa kimanisio cha kumya mawunde sio maindo utwaiwe Kefri Kitui maiwe takanani masiwe kumya woni wo na nimo madhukume yake sio niki Onesmus Chalo ni mwandikito mwovoku makauntini ya Kitui. Ene ndina la matume yake theka cha kanyonyo kila kikwa Kitwiruro kutwaisha manume ya kivathukanyo ni masi wa kulika nthini wa umbano wa kumya mawoni kana public participation yulua kwa isangio yakwe ya indo na kwaka kimanisi cha maundu ma uithia wa indo ile kwa ni serikali nene. Mukutano watu wa maofisini ma Mutito Kefri vamusini wa Kitui wala serikali ya kaunti ya Kitui ngwata nionela nene nthini weseso yeu. Ene ndeme wete tina wa kutangaso mathoketu nthini wa umbano wa kumya mawoni ni mosi ya matambia na kufika nthini wa umbano usu ni masi wale maofisa ma polisi alama yetu mbingi leo sia maofisi asu na kutavakana umbano wa awanda wena alama thoketu ni serikali kumya mawoni yulua kwa kimanisio keu na sangio ya kwethisia indoto na makwelesya bigia batu iwe babeli kando selected na list ila tuoniwe ba mundu wakatoteni ibo kana mebelani kana maliku kana mwene munda kana kanyonyo nitu likile na tu akolia kwa liku na asikalima tu apikalenza na ila tu mali le cha lazima tuene saona otebyo wena saite wa hivyo na tukolia inde nutu tutema andu makiti hivyo tuemande yiva tutetheke ko mundu patu na thina mwingi muno miundela yonene wanyo tukwema nyo tukwethiana nyo na ciana na nguku na nyumba sito hivyo tuivanza tutese oni tukamuka baili hata ene ndame tatanike masi wa kulika kumya mawoni nthini wa umbano uo na nimo meba kuvena kitheka kila miradi kutwaiwa na nimo ene nthi mambemele kumya mawoni nondo nimo mema withi ulukoni ma kitheka keu na kiserikali ya Kitui ite kwenda ene nthi mayumya mawoni mo either ni public participation ni na list and selected ni cha ukiuvithwa atusiitwa banza masazi mwonde kuma kwaja tusiitwa banza tunia kuona andu malika tunia kuona andu malika na ngali no ene ngali ilikite so imaanisha public participation ni andu ala mengali so mwananchi ula kawaida ula uwethacia nguku ndena save niki umbano watu wa maofisini ma Mutito Kitui chakati mainene miradi kutwaiwa kwa Kitwiruro ikulia nene umbano wa kumya mawoni ti wa mwene nthi wonthe kana serikali kosi ambise kusakwala mbele kumya mawoni uluo thukumi wayo niki serikali ya Mutiuko yosi etambiyu na miradi yonthe ivathiwa mbesa ni serikali nene niki ene nthi amwe mavathulwa kudika mbumbanoni cia serikali na sienene uthukumi wa mwene nthi na hivyo tuetia usaidizi kwa serikali wa mbona yani la yeyulu ona hivyo na musumbe no tukolia ailo tunengo usaidizi ebalawe nundu alame bandi mayo tutethia pa yapeta wakanyonyo pala katoteni 12010 pala andu ma account menda utukua mundani pala tutwe na ila tukie katika public participation ile tangaziwe kwacha twabika tuivange itine anombe wa 40 alama unje bama siwe kuume setanu selected kuma Kitui chonde na kukwa sanza ala affected tukatiwanza Tedi vote ablingwa Muvomo Tongoi TV Neto Onesmus Chalo Twikunikila amwe mama wonde alame utumwandini wa mitandao ito Danson Mutunga ya siya ovomwe na kuitia Gen Z wekeo musumbini wa ile kukuna mungu abductions ovomwe na kuweka kuwa wa kwa siya na situ ila abduction Sebastian Paul akasia nyendisa kulwanikila chekikie mwe wa thandatu matuku miongo ili na 5 John Engineer akasia serikali ni ya ile kumanyaka nao kamba ni party ya Kenya kwao maendeleo ni maetwe Sinikati wa maoni ala maendeleo tumwa nthini wa mitandao itwende ya kumya maoni mako tukadhiva saa netusioketheti ni ya mwete kukomana na kumya moloto wangaliko ilaya ile kuelekela atongo imo kamba matongo ewe ni magavana ma county sionthe sio kamba alani vamwena gavana wa county ya Masako ha excellency wa Vinyandeti gavana wa county ya Makueni mheshimiwa Mutula Kilonzo Jr na mheshimiwa Dr. Julius Makao Malombe gavana wa county ya Kitui vamwe na atongo yange vaande ya Kenya
Kenya. Ala ni vamwena ula unai munini wa musumbe vaandhe ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Justin Muturi, Mheshimiwa Mukisa Kitui, Mheshimiwa Saitoti Torome kati wa ange aingi. Nimekwithiwa maithoke ya ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka musieni kwake Seikuru wakana uwa matuku 29 mwezi wa katano mwaka uwa 2025 kwa mbe ya sainya sia Kiokoni. Mutongo TV yikwete umbano uwe mwanya imwe kwa imwe kuma mwambelelioni nginya mumenukilioni. Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science netuita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa pauwikala wakwa mbeleli ya matuko 23 mwezi wa katano tuweke bwezi kuthengene na Tumaini Clinic kwa chula hospitali wakele matuko 21 tu Mombasa tujibebe wa Kenya Party House kuthengene na KCB Mwembetari branch kwa Shibroad kuthengene na Naivas Supermarket wakatato matuko 24 tu Matiliku Champion Inn kwa Kinguti matani sioni machangwa si na Kilili wakana matuko 29 tu Ilobi Mololongo kuthengene na 3D Hotel kwa flyover ya Yellow wakatana matuko 3 tu wote katika totazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti Ulikeloni Wamboka na wathandatu matuko 3 na imotu ikambwit na Kanzi Supermarket kungethenesia na Blessed Kanani Hotel kwa mauvombe ange tuthoke maubisi na maitu kana tuko nesimu kwisela noti mwonza ile emwa noti kenda noti kana noti mwonza na ina ile 55 kana tuandikie SMS kana WhatsApp kwisela noti mwonza emwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Hivi ndadianea mauseo makuki ya kwa ulaisi mono na nicho kitumi Silver Hills Training College ikukwete mauseo matema ila palawe ukwenda kwitha caregiver kana nursing assistant ukwata masomo ndini wa kosi Certified Nursing Assistant, Certificate in Caregiving, Counseling Psychology kate wa ingi mbingi wosa ni winner discount wa mwezi wa katano oyune wende na nitu unenga mumanyiwa accommodation kwa hivi ndaya mwezi mandu obamwe na leu mwezi nyumba situ sina security nzeo kwa umusiaina mumanyiwa ndukethi wenanzika semba mituki wiyandikithie va Silver Hills Training College Machakos Campus va musieni wa Masaku Sartaj Building ngoloba ya katano bakube na Massmart Supermarket kana ukune simu kwisila noti monza ile 3 imwitano ile 5 imwitano 0723 152 515 kana noti monza 5 kenda noti zandatu ile noti monza 0759-006-207. Silver Hills Training College. Your time to be a qualified caregiver has come. When we see kwisila the UTS Sacco Savings and Shares nutonya kukwata vaita museo ndeni wa kila miezi 3 wa iya mbesa na bado mwaka wa dhela uinengwa vaita onge wa mbesa sionde ila wa iya mwakane yani dividends na kwa interest kana kilungu chosi ya museo view sieva kuve kunenganwe yini buso yaku ya kwisobesi ya mwanya museo view wa kukova mbesa ibindane yukite owende na kukedhanesa kana kukwata mbesa nzeo kwisila mbesa ila wiyete yani Savings and Shares though wa shares ya shilingi ngili 5 na kuambata na uitani ya kilungu chosi ya kana interest rate ya 2% ndinu wa kila miezi 3 kana quarterly kana 8% kila mwaka yandinu wa capital shares kwa mbe ya shilingi ngili 10 na kuambata ndinu wa kila miezi 3 ukwate interest rate ya 3% na 12% kila mwaka ikundi ni inisi ya kuyambesa kana micro group savers ya kwa mbe ya shilingi ngili 3 ukwate kilungu chosi yao kana interest rate ya 2% ndinu wa kila miezi 3 na 8% ndinu wa mwaka waku wa uiwa mbesa nyusi ya ukalilikana kana interest iyeni utena mbesa ila inengana we mwaka wa dhela kwa member on them ondo we yandikithia mituki no wo ukwambe ya kusobya mbesa mituki dhoke ya ubonge wa UTS Sacco ulawe bakube naku kana utukunie simu kwisila noti mwonza 5 dhandatu nyanya inya mwonza kenda oyu UTS Sacco, together we prosper.
Nina udho chaingi enende kuma isioni sia kwa maura kangemi na kayata ila si matungulu kauntini ya Masako ni matethia nesia kulinda maimaki aone cha mainda indo kila kithi tena mkimu isio kuo kwa ivinda yasa lelo withitwe wivinge sanda mbuka ya kuthimi undane ya kayata na kwetewa sio kwi aimi mamboka na matunda ingi ni mamwenda MCA wa Kisioki Mathias Mambo kusukumia kwa kiao cha ilule luni o kwithiwa kila kivo ni kitonyo kuwa ni kiwu boni motesia na ilivoti. Nende mahota na musita mbia kwithwa kiawi kweoni mbuo kila ivinda na kiende na kuanangika na wia woni kana no kitonyo vetango yu na kuananga maundu mantambuka avayo nungi matonya kwika teo kwamboza uvia ometelete uthukumi ula wailite kwa msito ni taweza kumuindo wa mwanae mmoja mkaji wako na nitweyumetie ta community ba nondo twaise kiaoki kitelio banini kithi elaki uthi twenda twa isolated twenda twa atileka ti with the bando tuthi kwa mora na tuthi bandu bange sio soko bwito tuthi katheka ko tukie bata community twa mobilize twa asia twa service bala tutona kwa service o twetele twa county government to bichaba kana yetwe kata na chacha twete ba monde ni community initiative na ni andu onde meyumetie matethio yo maende anaweta ndambuka cia vatazi thitwa itambaika na muno ngetha ya emi ala maimaicio ni cia kayata na kangemi umatene ni twetasia otethio kiaoki andu ala moka maitia kura ku ta MCA ntoka tukamata kiaoki ni mwena ndo kilie na babe population nene ani tona nza cut off no ithe bai mundu kunga ku twethe twete ndo tutona tandu mako with at least no tobike tukakwata mawatethio ma hospitali kana ma skulu ndo ciana ni isoma ya mwingo no ithe abe trade ende kuno ndo andu kone emi na mama ndaso kwa sababu tasindu sio ithe gali no sisi le bai twete community mindo sio lewo mwana biashara ndambata kwa mwaura kathoke lokuthoa andu mamboka makuma kangemi mayesila baba na mukelo yonge wakwo maikila nundu akiwu na kuisi yao na uthuthi na munetu kwa tangina na ndakitale ula ukakuita kuku no yawe balo kuisila okite kuita andu ingimaiweta ivinda nembwe kana metheo misioni mbingi ya kuwa ni kiwu kwithwa kiao kiki kithuku na kitheo na maima mathuku ala mavingisa mitoka kana nende na makila helasia kiao niki kalukwa no kwa kabe kalusi kalikete ba keta oyangona kalusi kaila kwa pungwa ketheo kata silika baingali kana mota baigino ketwa na isela ba na wethe andu mailikila munda no ya makakita ngokala makesela mitini baba ibandu wethe abeka na kesela ba kana mundu kana ngali kana kamota twethe tuna thina mwingi muno na challenge mbingi lakini tuyasia ithie twithumie ta community tugotetheane sebala tutona kiao kiba isa kitalika ngali baba ngelone bana balugito lolio the other day nondo ba keteleza kalika ba usene na ila kwa uweka kwa uteleza ilo ngalesio yathi kwa kila tutona ukulia tu no matei mandu nondo ithe dovwa ona ndize kana twe ma Kenya ka twe ma Somalia pala tuile twe kethamani na ba kwambata in most cases kwambata la kwembwa ba imondo ithe aendete na ba imondo tona kuma ba aende pando nondo the other way 1 kilometer ba bele usunge mwita wakalala oni mainda ndo ni yangune ba itinanga be kalala ne kala na ondekeleka kwa ila kwa uwa ithio onthe twithia watwa kala nthi tukatua ba ibandu tuthi meondezi uwa ba twe masori meondela twe ma ba karata ni kangemi the malu maingi na mesele wa nzia nino nela kwa uwa onthe makita ikala mana metelete nginela kigoke bungwa ni kana andu matone kumuvu Yuma mwenda MCA wa Kisioki Mathias Mambo asukumie kwa kiao kini serikali ya kaunti ya Masako kwithwa ve muvango kana vawetetwo ni kitonya ikiwa na kwa kwanesa kitonya kwithwa kitonya utumika ni nthia ya kaunti ya Masako matungulo ya lunyeni toboni mutesia NMV Mama Singa ni matereka na uiti wa mana wa medho kwisila sibitali wa Golgotha Masinga na ula wa maite uiti sioni sianduane wengu atani na sibitali unge wa kimbene kati wa mawala maitoani wa glaucoma kana pressure ya medho
ovomwe na cataracts ila ninzei enendi mayendeka kumantha uiti ivinda kuthi ivinda wawala matethekana uiti yuni makathi etambia yeya kwete uiti kisioni kana isioni cia ndwani maiweta ta ya utethia vanene muno na kuola ngalama ya uiti ko Ben Mosao na livoti Wametho wa mana kuyene nthima masinga kuma isioni cia ndwani kwisila kukunikilwa mathina ma metho umuthi twina mubea munene pondwa tunao umuthi na kwa masitwa nitawa Daktari Elijah Kanyoro Kameti na umuthi twina ngwatanio na hospitali wa Lions nitwethwa na very comprehensive medical camp na medical camp isu cia metho katika toa mawala maitwa ni wa glaucoma wenda pressure kana zeve ya metho uvumwa na wa cataracts kana nzei ene ndi mayendeka kumantha uiti evinda kuthi evinda. Jina yangu naitwa Collins Kipkemoi, daktari kutoka Lions Site First Eye Hospital Nairobi, na leo tuko na furaha sana kuwa katika hospitali ya Golgotha Medical Center. Venye daktari ameelezea, tumekuwa na changamoto mengi ya mashida mengi. Ya kwanza ni ile inaitwa cataract. Pia tuko na ile shida inaitwa glaucoma ambayo ni pressure ya macho ambayo tumegundua kwamba wagonjwa wengi sana wako na hiyo shida, na pia shida ya watoto kuwa na allergy, kujikuna macho, na pia wengine kuhitaji miwani ya kusoma. Jambo la muhimu ambayo ningependa kuwajulisha nyote ni kwamba muhakikishe kwamba mkiwa na tatizo yote ya macho, msiende mkatumia dawa ya nyumbani mkasema wacha tusubiri tuone itaendelea namna gani. Ni vizuri ukisikia kama kuna nafasi kama huu ya medical camp ama kuna chochote imepangwa hospitali, mje hili alafu tukuje tuangalie alafu tunaweza saidika. Kumana na screening yomo nituona condition bingi chambe nituona mzee ndini wa population yitu hiyo lomono, na kilu chake nituona wawita wa glaucoma. Glaucoma ni wau depression ya metho nituona still libo kwa wingi, na kilu chake tatu nituona kwina lamena thina kwenda miwani na mbesu still ni nene, na twina ngwatanio hospitalini witwa Golgotha Medical Center, wina ngwatanio hospitali wa Lions Hospital Nairobi, netwa manenga uiti ula wailite na wasia kwikia angeli manenga miwani awawala mamina na utethekana uiti uyu ni makathi ya itambia ye ya kuete uiti isioni cia ndwani maiwera ta ya utethia vanene na muno kuola ngalama ko ilama utambuka kuthio mantha uiti. Sietwa nita Bramwell Makau kuno komusi ko masinga, na in fact nutungia kliniki ke muvea nithira na thina wa metho na nundu ni makithengecia bakuvi newa muyo nenda ndona kusiwa thina kwa metho wasiceva inakwata miwani at a subsidized price. So I thank God for that, and I thank the partners of this event. Naina kaba nina thina wa metho na nina thimwa na thina wakwa na tumwa kwi ndagitari munene kana gatone ku thima ingi ya thina wakwa nina utani munene nundu wa muthenya wa mundi kula nitwete uiti wa kuma Lions na kisioni kitu cha masinga, and Dr. Kanolo ni mwana witu asomia na singa na mwende na utwe kanisa nundu ande na utwete emotion ndini wa kisioni kitu cha masinga. Lions ni ndani kitwa miwa angegwa ira ilovi endu monde na nyona masinga. Vilingi wa Movo Mutongoi TV kumava masinga kauntini ya Masako. Nyenita wa Ben Mosao. Kavinani kandi ya Kenya ya kwatiania na ndisi onde kutania wima wa mwe kuyaka ene yanda kivathokanya ni mathingirila vata wa kwikithia kana vena mawithio loko mailu makukwata witi kumya totaulo twa mwe kana sanitary pads kwisiana cia A2 na ili likite mituo ni taili teni kukosa siendo tai ingine makulia mwaitu
na ciana cia A2 kutananwa na kunyamasi wa kimwiyo vamwe na kuminasiko cia kwa kimvaiva la mathingilila vata wangwatanio kati wa mivya ya kimbene na serikali ni kana kwikithia kana mawendekethio la methi mayikiwa makukitana na siko hii ni mambiwa kuthukumithwa. Angelina Mose ni mwandiki wa mauvo. Mainena kavindani kala makwatiania na nthisi onthe kutania muthenya wa kuosa matambia meokonia uiti na uma wa mwikwi aka makundi makukitia kisia mwitu kauntini cia Kisuani ni mathigilila mawendekethio ala methi utovo kuambiswa kuthukumithwa ni kana kuona kana mambata maaka meva ma uiti na kauwa kimivai ni mavikia kukitana namo undu vailite. Implementing the policies is not a one-way traffic. It's supposed to come from the community, the civil society, the private sector, and also and more from the government. So it is us to dialogue with the government and ensure that these policies are being implemented. But when policies are ignored, which has been the case in Kenya, since we started making our policies, we have one of the best policies, some of the best policies in the world, but again, they are not being implemented. And this is also being promoted by corruption in our country. Makuetikana ni vethi itu na mathina kavindani kala amaitu makutetheka ni kukosamenya na itanda masivitali nindu ula makuetikana ni wa kumacha ni kumana na uthukumi wa uiti welite ithiwa kuikwatikana isione kivathukanio. Wakina mama hasa wale wako on reproductive health days, age, hawapati the right services. For example, now in Kenya we are talking about shisha, whatever it's called. But you find that we used to have those platforms where women could go to the hospital and then they give birth and they go home with paying very little. Nowadays you find that women giving birth in the hospital, they still share the bed. Some are sleeping on the floor, whereas we have devolution and health is devolved, and we have a lot of money that is going to health. And again, still it is not happening. Anavyovo kukonya tutolo twa moi kwa ciana cia A2 ni mathingilila inengana wa mana tanzema kuketana kana ka kele tukulika metuoni tailite. I would like to say that the bodily autonomy of the girl belongs to the girl. Let the girl embrace it, and let the government provide the services that this girl needs, like free tampons and free sanitary towels. The bill is supposed to be moved, and these services are supposed to be free for our girls, the same way as condoms are free for our boys in schools and institutions. Ingine mathingilila ene yanda onthe kukavomo kuikithia ni mokitana na kauwa kimivai na kuminasiko cia ciana kuvutwa na kulea kukwata aki. Kupitia ofisi ya Ngafu pia vile inaendelea kutengeneza sehemu maalum ambapo inaita Safe Rehabilitation Center, ambapo wanawake ambao wamedhulumiwa watakuwa wanaenda na kupata msaada tosha pale Mwakirunge. Hii is a milestone kwa sababu ni moja kati ya katika nchi yetu ya Kenya, na ikimalizika itakuwa inasaidia wengi sana, si wa Mombasa peke yao, hata wakilifi wengi watakuwa wanakuja hapo. Gilivote ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni wa Angelina Mose. Na mauvo makonete madhaoni kana Conference Cup Finals nesiendeye vala Chelsea meodhoka na timu wa Real Betis kwa uyo Real Betis makimita Chelsea ambao imwe kwa vathei. Bauni voto vika modhia wa vilingi wa mauvo mwendoni wa saa 3:30 ni kuendea usese mweliwa ilingilesa ya televa mtongo TV ngwatania ya Mukamba Sharon Ndinda no andethesi ya kunengelea mauvo kwanzia ya meko nito Beti wa Mwanya ithi wanakiwio cha kwaila.